kunkura mu bintu. Emeri waretse kunkura mu bintu katari ibyawe. Brian yarambwiye ngo njye mbirinda. Kandi ni izina ry'Imana nzambwira iki gitego. Kandi atasobanumye ngo njye murimbira ibintu. Yarasa kubirinda rukunkura Emeri ngabanya ubwo Icyo gihe cyangwa ubikoraho. unazashaka Shyiraho ingufuri. Reka urasarinde kuri intoki nigende. none se wigende kuri kunkurakoraho. Iyo mbano. Emeri mu kibuno ariko. Emeri rinze ndashaka kuniya noneho. Akiza we Kubera uko ndashaka. Uziko mbizi ibyo kubera uko akunda urukunkurakoraho. Reka ndashaka ibintu. Ngareka turafata bita. Nta kibazo. Ngabwira ngo Sekimba kamera. ariko Emeri waretse ibintu byateje. Kandi kubirinda. Ako se Emeri ukuri seriye. Ngareka nyine ngo Maneza rero. naze ko udafite diko byo ngo yakuba yinjiyemo ariko nyuma y'uko Kwizera Emeline aka Ishanga yari amaze iminsi agaragarije isi yose ko kugira ubwiza n'ikibuno gikurura umuhisi n'umugenzi ntaho bihuriye no kugira ubwenge, ku mbuga nkoranyambaga zirimo Snapchat ndetse na X yahoze ari Twitter hakomeje gucicikana amashusho y'uyu mukobwa ari mu cyumba n'undi mukobwa mugenzi we bari mu gikorwa gikojeje isoni niba ariko navuga. Icyatangaje abantu benshi n'ukuntu uyu mukobwa wamenyekanye ubwo yifotozanyaga n'umuhanzi ukomeye The Ben ari kumukurura Ishanga. Uyu mukobwa yongeye kuba akasamutwe ubwo yashyiraga hanze amashusho, ubwo hajyaga hanze kuko ntabwo bizwi neza nimba ari we wayishyiriye hanze, gusa ikizwi nuko aya mashusho aribo bayifashe nk'uko byumvikana mu majwi y'aya mavideo. Rero ku mbuga nkoranyambaga ubu nta kindi kiri kuvugwa, nta kindi kiri gucicikana, ni amashusho y'urukozasoni y'uyu mukobwa ari mu gikorwa cyo kwikinisha we na mugenzi we. Noneho icyatangaje abantu benshi ni uburyo yari ari kubikoramo, ari gukoresha icupa riri mu bwoko bwa Heineken. Abantu benshi banabonye ku mbuga nkoranyambaga bari kuvuga yuko n'ubundi ari amahire ko batagabwe banywa ino nzoga, abandi bavuga bati turikanze aya macupa tunywa burya aba yakoze byinshi. Hari bari kuvuga bati wese Bralirwa cyangwa se uruganda rukora zino nzoga rubigenza gute kugira ngo rukorere amasuku ano macupa. Rero nk'uko nagiye mbibona ku rukuta rw'uyu mukobwa, nabonye yiyemerera ko amashusho araye ari gusaba imbabazi abanyarwanda. Navuga ngo aha hantu dukwiye kuba dukuramo amasomo menshi. Uyu mukobwa ni umwe mu bakobwa bafite ikimero ndetse n'ishusho ikurura abatari bake, bamwe mu bagabo n'abasore batari bake. Yamaze kwishyira hanze kandi buriya kuva nyine yakuyemo imyenda ubu nta kintu abantu batazi. Ibi bintu bikunda gukurura depression, kubera ko hari n'umukobwa w'umunyamerika ubwo amashusho ye yajyaga hanze muri ino minsi arimo kwikinisha yamaze kwiyambura ubuzima. Ese uyu mukobwa nabonye benshi bari kwibaza bati ahari araryama agasinzira, ese ababyeyi be iyo babonye aya mavideo bavuga iki? Reka duhurire muri comment. Uyu mwaka abantu benshi bakomeje kwibaza ngo uzagira amezi 10 nangahe cyangwa 20 nangahe, ko tubona uri kuba kasamutwe ugereranyije n'umwaka warushize.
ni iyi nkuru kandi iyi video yagiye hanze nyuma y'iminsi mike hari kuvugwa andi mashusho n'amafoto y'umugabo witwa Adonis Jovan Fila. Uyu nguyu ni umunyarwanda akaba n'umunyamerika ukinira APR BBC Basketball. Ayo mafoto n'amavideo byatangiye guhwihwiswa ko hari abari gutera ubwoba uno muryango ko babishyira hanze nyuma y'uko Kamal Ketia mukuru wa Miss Nishimwe Naomi yambitswe impeta na Adonis Jovan Fila, umunyarwanda akaba n'umunyamerika ukinira APR BBC Basketball. Rero biciye ku mbuga nkoranyambaga uyu nguyu ibinyamakuru bimwe na bimwe byagiye byandika ko urukundo rwa Adonis Jovan Fila ukinira APR BBC ndetse na Ketia Uwase Kamari uri mu bakobwa bakunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga rukomeje kugerwa intorezo n'abashinja uyu musore ubuhehesi nubwo yamaze gutera ivi asaba uyu mukobwa ko azamubera umugore. Hari abakomeje kumukangisha amashusho ndetse n'amafoto biciye kuri Twitter yahindutse X. Uyu mukobwa Ketia Kamari yagize ati nubwo turi guca mu bihe bikomeye ndabizi tuzabinyuramo twemye nk'abagabo bavuga batavuga ndagukunda kandi cyane my husband. Nubwo mukomeje kurugera intorezo, nubwo mukomeje gushyira hanze amashusho y'urukozasoni, nubwo mukomeje gushyira hanze amafoto, ntago uyu mukobwa yigeze acika intege. Ikiriho kandi wamenya kidatungura benshi, bamwe na bamwe mu babashije kuzenguruka ino si by'umwihariko batembereye imigabane igiye itandukanye irimo na Amerika, bavuga ko ibintu by'imibonano mpuzabitsina kuri aba banyamahanga ari ibintu bafata nk'ibisanzwe. Rero kuba hajya hanze amashusho cyangwa amafoto nta gishya kirimo, n'ubundi bibango ari nk'ibisanzwe, ni nk'amafunguro ya saa sita na nimugoroba hariya hakurya iwabo. Rero reka duhurire muri comment. Iyi ni MGI TV Rwanda. Ese aba bakobwa bacu bakomeje kwishyira hanze ni ukubera internet yahendutse, ni ukubera ikoranabuhanga ryabyoroheje, bivuze ko hari byinshi biba bihishe tutabona mu matelefone nyamara tukabimenya byagiye hanze se? Duhurire muri comment. Nitwa MC Gift, ndabashimiye aho muri hose, mukomeze kugira ibihe byiza. Ba diaspora namwe mwese muri hirya no hino mwiyumvira ururimi rw'ikinyarwanda, abari mu Rwanda indani mwese mwakoze subscribe ndabashimiye, abatarayikora namwe mukandeho, mukande no kukazogera kugira ngo buri makuru buri cyegeranyo bigezeho nawe bikugereho ako kanya. Wifuza kwamamaza cyangwa se ibindi wakwifuza ko dutambutsa mu makuru yacu no mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse no ku zindi mbuga zacu nkoranyambaga, watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0780 nakubwira ngo ako wita gato niko karangira kavuyemo ikintu kinini. Ushobora kutubwira ibyo ukora tukabigeza ku bantu bagiye batandukanye, ejo ukabona business yawe igenda neza. Ndabashimiye, ukomeze kugira ibihe byiza.